ade ba kwa me kai wo mame ho a me rentimi mfi da a e kame say we free mu sabre mu any say me wie JHS na me be ko secondary school ye bomu nyenu me ni me nua pani ye bomu nyenu asabre ni ye ko school mo wie JHS bomu itina ayedin e de mame ti sena oye mame a onim nyansa ntinu obomode di kind of ekra no di kind of menua na odi enim ekoe nanso na me sena na odo yenia bompe ene sena na me aka echire no na akwete de ahochire nti menua pani beko ansa na makonu nti enam so mane sesa no ntumi nya entuma ono wato ediego adake ni say whatever life me kai sa se me pa eno pani ade a me kai a na ahye me hunti osesa sa entuma ni nyama eyefa ne boye de nyama ni japade a watoto ato oni a asase kra efa kan ena wode kosi a wa asase ndi kosi a wa jelo eno na check akra nti me amma ntete na wo hwe nti eno echi no besa ntuma ni ya kan ena me di ni chi no ko na danfo bio na wo hwe sabre no ntuma ne bo na ahochire nti opese onto no nye bi ne oboa ede ma na me say emfa ho Melofo enen so me mo akwa ba kase pa edeba eye too much echi so na ene questions bebre mo akasa mabisa na baye busumi ekwo na busumi mienu enienu ase ye set ne so ye presenters ni bi no ebi wa bon se no ma ye tuntum modwen ho amonti ase ebi de comment bebre aba ane amowusu ya ede be nkra na ekwo adentina na nsei blisi nko a na onhye no ono enene meni no betwe nkomo ewo studio hana mo questions a mu bisa na mo ntiase no ono a kire mu ni asie na ye nyina ye hu ni enti a baya sabosume apa hu nyina na ma wusu ya ene eda bia tuntumu a ena ehye no na ebi nso ehye colors ne afra no die ontimi enye colors bi fita wontimi nhye eden na aba die be na asie aden say the colors no ni opelo no obi o ha ni favorite color black enti no be me hu se no so ne die no eno no ana enti mun se misa no ya ba yi ano ede amamo medi ene Empress Ann na sana no ma ye ntwa ye husima na ya mra ya ba ne ede enkomo twetwe no ahye so Mesanso ema wakwa abakese pa se ne ye comedy kan no aya presenter ba ko too much ene odi ye chi achede ahunze odi mu akotene papa nanso ene no ne ntade hye mu asesa ene ho nkomo ena ye ba bedie eye nana ama ogusu ya ena waka menten e wa he memo wakwa aba bibi aboko de yeah, danyamias. Nancy, commenter ever. And then say the mammy uniform, and Modiamano son shadow no ana. And then Nancy says too much, and a black costume. A bintias but me dear, close doors, dear. And she say after 4, Ebenya and Muja no. I'm then Nancy. Betcha too much ashefo anything for na nyamopon hyiram makoye dombere mamutai too much chi de bia die videos too ma mo na mo share support channel ya mana be design pepe so nyame nkoso a hyiram na se na wo ka no enye uniform bi enu a tuntum betima your be favorite color na so for you can say black na but say wo chef usura akosi na sinde na je say bibi na akoka okay oba yen Ghana ya mammu krampa tuntum hye krampo no obi ntimi hye no kwa age maybe dwumedi a wo kwa ase no ene aka se hye ne san ne obi ate ase nti sa mamra kwa nso ne de kasa dia na me mame me mame owo me ne mam to so mienu ena ye busumi etwem 13 February for fie Antwata ena otona na ewo nti se na kan fo amame etie no se umame fimu anampo obi obe on sa fimu a ese wo yetuntum se ne be ya
according to amamre no actually say who are home we near pray nti na me hye tutu Mesia fem papa ahwefo ene wo de ya se onfa bi mu a na obi kan wo betie ni trasa na o maami ewu a na wo ya kani a na hu ni se wonya kani mpo na sa wo maami ode wo be wi ase enyi se wa boso me nkron no so firi mu a hu se wade nyina asa aka fo ne ya na ya kan se wo wi ase enyina na asie mu nanso esan se wo wo ho na me so mi wo ho nti anya de a ye be ma fe ne maami bebre ye ntimi nya se maami ne de nanso ye be boa na ama o maami ya shada anti so maami bibi ye no anas oyare kakra Empress me maami enye obi a ye ka say oyare da okay me maami obi a very active woman o share ni fie crowd to say and she dan queen okay when you say or 48 wow young woman I feel kra na ko ba enjoy me maami de na me shira ni ntem or the mad dominant okay tina ni wi aso pa no ababomu ensem akon bramu ni awon ni tempa okay na me maami obi asana me kan very active about ni ejuma kwan so ni mamu hwe ne tese bibia ye e fa na brabo mu bia no de ni bre na ye na se obeti se maami aya rekra mpo a bega se ema se won fa wada fie bega se ode de fie kra woni mi fa so be fi so aba enti maami fa kokrom bibi oton ade wo o se wo kra wada kra mpo no biba no oton ade a osore to na eton na ade ya obesa da bi obefia onim se mi krawi na otifie no wada e fa so be mpa ene wo mti mi maami nyi obi a wotibaka se yare betimi akyekyere na ma okay wada enti be se December bosum ni afini ko ni last year no sha se o miti ama miti ye wo fa baku bi ye wo fa no na oben ni pa ni nya oben no ti ehye no susu kakra so eti fi ono sha se miti ni se maybe sooner awo no wodi no stress party money party osa de ko ejuma mi ma mi se won na ma ni mpatre ho ase de on set alarm waya ma na kan nti e bo tre a na ni ate okay nti ni nian wi ya wo su nia tre pa wa sore dada areho mu nia na wodi ko kru no de ye ejuma nti na oka ni tinti hu ni so e ma mi de titi eni mu ti ba ye ne be ni bibi otu kwan amache akwantu ntimi nkunu otu kwan te se ewiakete ekofa manso klo a wonni muso kasakra po ntimi ko enti na se oka se ni ti a me mami on fa ni ti enye asem excuse obi o anu kese bia se me mo raye ne yakra na wa pada enti o ka che se ni ti ye de ni say one of those things stress na nti onye na home audio mate so no de kokrom ronya adwumadi nya ogina mu aye ni awie na January bosum na ekosie e of bako akwantum ka na obese won na me okache me se uniewu dansia hunsu a ma yekosie ronya ni mu obi foforo wu bi afro yi a okwa agode na won tenase na dwon o so ebusia ntimi entenase ene odi editura so ekọ ti efi say ye no ba so ni 2 weeks pepe ena ni ti no afede oda crown na itire ni ba me yakesi ti pa na ye dindin ni obi su ka se ti pa na toto so sa na se ni eni ko nti yenso afem de se ne ma de ne ko ya sabia hwe na kom de mo so normal me ma na o BP kakra wonu ti no mo say o relax o here rest ti e die ma me ma no rest na enua mu na ti pae no afede ehu se pompo ehunu ni ti mu ama ye mpesa ye beka wo ya ama wakom ti bebre ne mom no ye fisa se yare na oyare ya
or the gym fi anasa ya resabia you trust ho they di kind no you know a share and you know ko private hospital media area cry ya if the best 4 days one on so okay say I did why thing their mom ti I did transfer no the bar rich one na the hospital na typo to transfer the bar rich ready sukra 2 to 3 days from Friday but say 1 week in tema 7 America Monday no call private hospital and a Thursday we in a bar rich radio about Thursday Friday Saturday and we say so say anjo say I transfer call hospital kese o man in Kolebu ti Kolebu plan go transfer no kwesi ada via kete enom de no call any doctors for attendance money a meeting so e be edu no under probation nti ye mo mpa ye nhwe nim se bia be ko ye nti ye kokra be dey retetre ene ni je ne ko se e bia be du na any doctors meeting o ne akone encourage so aka che inde ne se esi ano inda so bibi ye du fie kwesi ada enunwe ade che no bia minya peni ne dika ko hospital odika ko anu afem odui oba see now me ba se nya ye ba idea ye nya e ada e tu ana ma ye ba nti ane no ofre frem to me se ba na me ba nti ade nti no bi se me ba na ti bi na mkwa so na me ko nia wo se ade tu a ye cramp na wonti won se mkra e ya esisi uso anopa no sorry na me ra ho de dada okay manti ase but then feel say one of those is na 14 February it mean say wow Val's Day and Val's Day would not me worry me worry and I got to go worry how many me see me can Val's Day me sorry anopa na me my imagine say and then me that so bia o say adofun mu chocolate it me aka say me ma fama na me say ma fama ade but na me say me nim say bi asem bi na atum ti na arewo ahye me ma okay ti Monday anopa Ghana ha say yem time we yenyu Monday anopa nse Monday anopa no mostly for business talks ni political talks and who be radio station bia political talks ka me tine mu a me fa say me ko hospital no me ma me won pa so na me wada ya pa papa bi so betra me nche mo ka no so to nwum na say alo di tutu e de ni mu de ye de ene bia na ye hu ntini radio no mo to adaka ti am say anyway Monday about best 7:30 as na me come to me take am one newspaper review here me say traffic so e wo mu enti afi na afi de me bo ai me dudu me pentema ko dru me nya so fra na FM na me ka say na BBS but na me teach me rest say that me dream bone so na me anga ma sa fra bone aba enti we de me yi bone na fi tim na makọ akọhwe de ekoso me du ho ye bon komo me nya ne so enche me be say ma me we so doctors no one mo ye no treatment enche o me ma ye kwan na ya kohwe no wa me say me ma me asori penny bako elder ene na dan fo bako o ma be tell chem say na mo so train doctors na didn't me say o ya nti e dey ankofo abesra no o mo teja me chana no ma so me say na isi am na me koda hospital na say then e koso ti me nyane ni me di nkomo so doctors for no ene hwe no mo hwe no kakra nti ebrebe mu a visiting time so na odi mo ye nurse nti na odi ni na yakohwe ti se na won be so mu peko pe na me se da bi asemesi fi enti mi a me sha se misu ntu ehwan me sha se misu but misugu mi mu ena me nyane so ehun se mi nim esu ni ye ndede nti de se ohun se ni sha ahye me ni ase pe no so sha se wo so ma ewu na me se asem be ni me kasa asem doctors na no ho hwe hwe no ni ye meeting de na ma ti mu ade doctors ni no be kasa se me no ni gina doctors be na ep nti asa agro me si mi ni na me nua de mi chi aba onu susu de otoso kechi grad on de odi tu domu dwane ko e kra se on be so be fi ko si se because onu obe mi ma me pa njo so kwa ko si fi se Sunday mu gransha doctor ne de ma yin ti onu di kan ko bibia ne ma me wonu akosi fi se wo train se e be yi ma me ye na ko fi ti onu de what is say ye ko so hospital ni so on ma hospital on we fi so say ko si se obi be friend aka se pa chen de fi o de won si ho agba ba me hu fun da
since ye wo me baby ase makoyi akoyi minisa kudo ne kuhwefu ena mini de nti ese me kohwe obi funu so mimi gidi se we wi a na za semasa bi no abetimi aya fonti sa de nya ade a de mu hye but na mama de ntimi nyina no ntimi nyi se me mama funu tembe se mi nko hu se ne etie me mama efunu aba because me mama entimi funu sa me mama mi hu ni so obi a nyame aheda bon se obotantim we are den hinda yetima ni tim se na wote nyama wa femu abrabom a entimi nyi mama enfi wiase no me njenji da se yare ketuwe bi yare a yemu ni se yare ene be yi mama enfi wiase nti na me nyi ntim ho no me sha se me so me pepa me ni ase ntem na me hye mo de se be se me hu mama se na wo mo ka no me kre eno ena mwa me kwa minya ni die no mwa me kwa nze enko omodo na hye dan bi na ekoi ase na wada mama da ose na oda na ye da ni che na ye so ni hu na wote me pepe me friend ma me na me se me bondi nkete nti no eno wanti me be me piano me woso no ma me mama se no wote no se oda se opentem de bia okwadwuma ntem ti no oda na obondi ba kope obopitim timi sorry otimi sorry because that time they are or time conscious ti ma bo mama di nyenta nine fifth time ti mama enkeka no oda ho sa mama ni ana obi foforo mi na me ti de na enko no ase me si mi hu bi da but mi mama say sana owu a yeka ho asem no etie mira apo adofo mira apo papa sanse ene obatan ena onim ne ni mambedi sa asem na ya na yeka no ya fa ne se eye agrobi keke wat eye no kre isanse obatan de ono ana otetene ba ono ana hwe ne ba oni hono mu a obi entimi enye mu no obi beye de nanso enti se ne wankasa wo hono mu a eye wa obehwe wade eno ti ama ema yakọ eni wo busu nyina yakọ na sisi no eyi ne ho hyehyeye etisen okay nyame adom busu ntimi atase akwadru krum say nyame adoma on the 9th of April next month nyame adoma ebeye ne wufusum Accra ya na sorry the Church of Pentecost Central Alaju na yewie honom no de anywhere na yakọ sinu Osu Cemetery if you want money asabet na sakra na yanu skansa adechi kwesiada ni akọ na susu na abanwe o ma me oja masen wechiri o ma for na toso mienu saka mienu wechiri ahwefo yenua ba amawusia ena atikoko pa ena ato ne ni enti ne maame ayi no nyame yadom a on the 9th of April na express baby awo bia e kwanda ho a betimi aba beboa ye na ye jam obatan ye ti fe ya boa no isanse eso sen ono nko a entimi enye enunti no se wo mo abi nso a obetimi aboa no papa isanse ye wo we ye nkoja obakofo ntimi nye ye nyina we koja we na we yakoja we wo se na me voice aba from me ra ko ankasa me ra ko papa o de afri mu da onim sane etie ama then na ye di si no wo be ka kire eye ahwefo afenso obi wo hono ma no pese obo nsa kakra sense yi de to na so ye ka kese pa ye ka mo chere ka adaka wo fa ha wo sin ha up and down wo ye certificate wo ye we obi pese obo nsa wa ana so be ye ni bia ehefa eno betimi enya wo fra wo ma ne direction amano aba okay baby I do the sena minua empress akam eyi we enkuja nti so obi pese ombi jam kwan bia so a betimi afre number we 0543
921294. Only Ghana has it, so now any other country, not so fresh. So, with me is Ghana code, no, now what number Korea 0543 921294. Na as I make ebe junk one to can. Ade baako a mekai wo mame ho a me rent me fi da e kame say we free mu sabre mu ene say me wie JHS na me be ko secondary school ye bomu mienu me ni me nua pani ye bomu mienu asabre ni ko school Mo wie JHS boom. Itina ayedin e de mame ti sena oye maami a onim nyansa ntim obomode di kind of ekra no di kind menua na odi enim ekoe nanso na me sena na odo yenia bompe ene sena na me aka echire no na yakwete de ahochire ntim menua pani beko ansana makonu nti enam so mane sesa no ho ntumenya entuma ono wato edigo adake mu say Odibabo life me kai sa se me pa eno pani ade a me kai a na ahye me hunti osesa sa entuma ni nyama efa ne boye de ni nyama ni japade a watoto ato oni a asase kra efa kam ena wode kosi a wa asase ndi kosi a wa jelo eno na check akra nti me amma ntete na wo hwe ni nti enu echi no besa ne ntuma ne ya aka hu ana medi ne chi enu ko na danfo bio na wo hwe sabre no ntuma ne bo na ahochire nti o pese onto no nye bi ne oboa e de ma na me se emfa ho se le ba betini fie nkoa na abrabo ye basade ode emaye ko fa nya me bi be ka ho e de maye e di sa sika fia na nka ntuma no kra so bo sensan Odi says cannot dim kusum. Sade baako ade baako a me kai pa say me dim ma me ka wo hu. Ana makoma so ade say wan biara so. Wana hye ni mo. Entuma dem timi to bi. Na enu echi na makoma so say na me etimi boa na opedam si bibia. Me ma me say ahochire fe na ahochire a obi wem bi nti be ma na aye the ends of fata say me. Ese ton ne ho ne ma no. Mimman ebi entuno da na aka kakra se obunsam na kwan eyetro aka kakra na sa kwan ne bie aka kakra me bra wa bre woni ma hu nya echi me am ti we chia dollars won what Ghana we chia dollars e wo me we chia pounds e wo me eti sa nyama we nya echi na wintimi antina se po eni obrenia ho Deo kiti bimbo. Me kai etimi ha makoma sa senti. Sesi an one pa na odi sa de no koma. Why na obi gini mu se mpo se eba ne se kwan na bie na ye se fire do ye fa cho so bi fa bi cho bi na Mother's Day ye di. Jo ma me ade a why ena me sa de no koma na na me kai a me dimu ye se e ma mi ntimi antina se. Anje but be bia wonya me se. Ye jani nyina ade ema nyame na nyame nshamode na ye nyina ye wo hode na mo ate se abusua de de enanso de nanso ne nam na ye nwi nti ye ma ya papa ye no se ye be ba bebo amo na mo magya mo ma me fe na ewiase obatan be bresa afi ya wose utwa so amba no na bambo ru ko esu nyina ye jai edima Ewrade sanse ye de ye Christopher na ye gidi nso se eye mami wawu awo Abraham kokumu a otwen yen ya dabi ye nyina ye behia mu na ye ne no edi ehrusi o Kristo ni die etwa se na wu nso a wo na chi na nije wo ho tie nim se mami ye firi mu de nanso o firi mu kra ama Mami, midi ye fan tudwa. Midi pa nesen. Midi na wo for the to Esther. Ajo for you Jamina. Okay. Papa. Papa class. So many okruni sisi a. Yeah.
Aha ne edi mu AC anunti no. Wo pesa wo be ye ni bi, wo be jam ye nua ba, wo boa. Emi e jam me maame kra na chi fefefa wo frɛ number na obɛkyerɛ ba bia elie no ɛwɔ bia anase bibi fufuro e na wo e de ma no so a wobetimi e de afrɛ mobile money nyina ye de ne number no wo de wontimi mma na so kitwa bia ensua menua jiwei na efa to nsuo fa sebo wa hwepo efe papa there were all the social media platform no eso on subscribe ya subscribe na like na share media any Empress and eba me nyina ka twa ba for be